Katanar ka Koit ka Kia jang ka jala Meghalaya ha ka arpunyo tarik ujaleo arja arpoi kalapan bana bagidan South Spa ripu arngut ki biyo thamayo COVID-19 Sunspa nyopungut ki Koit but arngut ki Khlad. Nagibiyo thamay mentakasngi arpu prangut ki dene East Garo Hills District Khatsangut na East Giantia Hills Shispa san pulangut na East RiKhasi Hills Laipusaungut na North Garo Hills nyopungut na Riboy District arngut na South Garo Hills Khandriungut na South West Garo Hills Saupulangut na South West RiKhasi Hills Laipinyongut na West Garo Hills Sanpuingut na West Giantia Hills but Khatlaingut na West RiKhasi Hills District. Nagi Koit mentakasngi Laipinyongut ki dene East Garo Hills District Sangut na East Giantia Hills Shispa Prapunriungut na East RiKhasi Hills Kanyongut na North Garo Hills Nyopu prangut na Riboy District Saupuingut na South Garo Hills Arpukandaingut na South West Garo Hills Nyopu kandaingut na South West RiKhasi Hills Sanpunyongut na West Garo Hills Arpulaingut na West Giantia Hills but Khatprangut na West RiKhasi Hills District. Nagi Khlad mentakasngi iwe de na East RiKhasi Hills District but iwe na Riboy District. Hadu bapmi yakni ka khubor ka jala Meghalaya Kladan sapupra hajar South Spa Saupunyo tali ki positive case Sahajar Sunspa Sanpupra tali ki active case lani ki bidangdan hapreng ki jingsumar Saupulai hajar nyopungut ki Koit but praspa khatkandaingut ki Khlad no.